Ja sam stolar Miran Đafić, radim uglavnom građevinu stolariju, momentalno radim dosta interijera crkveni. Otvorio sam obrt 2000. godine, tada sam se i vratio iz Švicarske, bio sam 17 godina u Švicarskoj. Poslije toga, kako sam već rekao, kad sam se vratio, počeli smo raditi, napravili smo međuvremeno jedan dio radione, kasnije smo to dograđivali, malo smo se proširili i evo i dan danas radimo. Zanat sam završio u Hrvatskoj Kostajnici 1959. sam počeo učiti, znači 1961. sam ga završio. Radio sam godinu dana u toj istoj firmi, poslije toga mi se ukazala prilika u Ivanić-Gradu, s obzirom da mi je moj šef otišao pa nas je jedno 15 došao u Ivanić-Grad. Tu smo radili u jednoj firmi koja se zvala Građevinar. Ostao sam ovdje, oženio se i ostao sam u Ivanić-Gradu. Inače radimo dosta uglavnom na području Zagrebu, cijele Hrvatske mogu vam reći da radimo, možda najmanje čak u Ivanić-Gradu, s obzirom da je u Ivanić-Gradu samo dvije crkve, pa onda nemamo obično posla tu toliko. Radili smo nešto i za Italiju, Banja Luka, Orgulje jedno smo radili tamo. A planove sam imao za budućnost, s obzirom kako sam već rekao da imam ja 75 godina, pa baš i nemam nekakve velike planove, a očekujem unuka da bi nastavio taj posao, jer je on završio za restaurator i tehničar, pa se nadamo da će on i dalje nastaviti taj posao.